Right now there's too much wind, northwest, west, so this produces many waves, and the waves produce currents. You know, it's too strong, the currents are too strong. If someone is swimming, it's going to get sucked inside, you know. Ek qal il-lifeguard fil-bajja ta' Tufieħa, iżda n-nies ma derux wisq diżappuntati. It is also nice to stay here because it is windy, so it is not so hot, and you can enjoy the sight of the sea. I was actually happy because I knew that there will be less people on the beach, playing on the beach, but obviously it's a bit disappointing, but it's always beautiful to see the waves. We're just going to paddle and play in the sand. Yeah, not disappointed, a beautiful beach. We will spend the day here because we went to 10 actually just, and it's a little bit disappointing not to go to the beach because we don't live near the beach or the water, so we really wanted to go in, but it's okay. Jiena tinqatta l-ġurnata billi hekk nelab mal-ħbieb. A bit sorry not to be able to swim today, but well, we enjoy the landscape. U bħalma diffiċli biex ton fih, il-baħar diffiċli wkoll biex taqsmu b'vapur. Fil-fatt, kawża ta' dan ir-riħ, is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex ġie sospiż. Iżda mhux il-baħar biss affettwa r-riħ, laqat ukoll il-festi, b'mod partikolari fejn jidħol in-nar u l-armar, kif qalu l-kumitati ta' 2 mit-8 festi f'Malta u Għawdex li tkellmu ma' TVM News. Il-bieraħ il-programm imfassal u maħsub kellu jitnaqqas fil-fatt il-murtali tradizzjonali, blalen, l-isfejjer u l-beraq kollu kellu jiġi mħassar. Sfortunatament, it-triq li n-nies tkun qed tara n-nar kien ir-riħ li jġib lejha, allura jista' jkun li dan dil-action karti jaqbdu, eccetera, eccetera. Allura kellna neħdu deċiżjoni, għajna nittamaw li forsi ma jkunx daqstant qawwi, però mbagħad l-esperjenza tgħalmek li jkollok tieħu deċiżjoni li ma tridx. It-tnejn li huma qalu li n-nar tal-ħadd mhuwiex ser isir u se jittieħed fil-kamra fejn jiġi maħżun biex jew jinżamm s-sena d-dieħla inkella jinbih lil festi oħra u tkellimna wkoll ma tal-armar. Bħala drab irnexxielna ntellaw biss it-triq tal-Knisja, ġifieri anke bandolori, bnadar u hekk għandna niżlu kollox, u anke l-bqija tat-toroq tal-madwar tal-proċessjoni nista' ngħidlek għandna t-triq kollha bil-pavaljuni ma kellna ma stajna ntallaw xejn. Il-ġimgħa fil-għaxija żarmajna kollox, id-drab kollu kien ninżarmaw għax hawnhekk qed ngħidlek ir-rieħ jagħmel ħafna ħsara. Dorna festi oħra u nnotajna ħsara li saret kawża tar-rieħ fosthom statwa mkissra u drab imqatta'. Intqal li din mhijiex l-ewwel sena fejn ħakem riħ qawwi għal dan iż-żmien.